First Peter chapter number sambe siyathendeni lindo ngidosebena. First Peter chapter number 2 verse number 6. Khuluma nami. Ake ukhulume ngiyabeka se. Khuluma nami. Bheka nansi nceko yakho uthobele umoya. Khuluma nami. First Peter chapter number 2. Ngicela lona elibhayibheli bazalwane ngifundzele. Khuluma nami. Khuluma nami. Ake ukhuluma sengibeka indlebe. Bheka nansi nceko yakho uthobele umoya uthobele umoya. Ake namhlanje bathandekayo sifunda kanye ngikhuluma phasa sihloko lesithi wakhephi noma wakhe kanjani. Haleluya. Wakhephi noma wakhe kanjani. Akuthinta makhelwane egameni likaJesu. Haleluya. Thinta makhelwane uzawubona makhelwane egameni likaJesu. Haleluya. Nawulala sifunda khona ke funda Thembi egameni likaJesu. Oshana maya sukariya baha. Funda verse. First Peter chapter 2 verse 6. Ngobe umbhalo uthi asenibuke ngibeke eSiyoni litshe lekusimisa indlu lelikhethiwe naleli ligugu. Ngoba umbhalo uthi eSiyoni ngibekeni mina. eSiyoni ngibekeni mina. Litshe kwakha indlu. Ngibeke litshe lekwakha indlu. Lowo lokholwa kulo angeke ajabhiswe. Lona ke lokholwa kulo angeke aze ajabhiswe. Ngibambise leni. Funda verse. Ngako ke kini lenikholwa livi sesimba zalo. Ngako ke kini lenikholwako liligugu kodwa kulabo labangakholwa umbhalo uthi lelitshe lelaliwa bakhi seliguquke laba litshe lekusimisa indlu. Funda verse. Kulenye indzawo uthi leli litshe leliyawukhuba bantfu libhala lelitshe
lele liyawukhuma abantu ligcwala lani lekubawisa lekubawisa uyela kule ncenyana lelitshe lelaliwa bakhi yeah lelitshe lelaliwa bakhi lelitshe lelaliwa bakhi seliguquke laba litshe lekusimisa seliguquke laba litshe lekusimisa indlu ngithe abazalwane la sitawukhuluma ngokuthi wakhephi noma wakhele kuphi haleluya asambe kanye ke bazalwane wakhe kanjani noma wakhe kuphi tshela makhelwane mbuta ukuthi wakhe kanjani buta makhelwane ukuthi wakhe kanjani wakhe njani makhelwane haleluya funda 1 Corinthians chapter number 3 from verse number 10 ake ukhulume ngiyabeka baba se funda verse number 10 chapter 3 verse number 10 ugcine verse number 13 sitothandaza abazalwane ngemusa waNkulunkulu lengiwuphiwe ngemusa waNkulunkulu lengiwuphiwe nanjengachwephesha wetekwakha nanjengachwephesha wetekwakha ngabeka sisekelo sendlu ngabeka sekelo sendlu lomunye wakha etikwaso nalomunye wasawuyasha bazalwane nalomunye wasawuyakha kodwa akube ngulowo nalowo aqaphelisise kahle ukuthi kodwa akube nguloyo naloyo aqaphelisise kwekuthi wakhe kanjani etikwalesekelo haleluya ethena ngobe kude lomunye longabuye abeke lesinye sisekelo ngaphandle kwaleso lesibekiwe lesinguJesu Kristu la bathandekayo lasifunda khona sifunda akanibheke bazane ngibhekene sanze kushumayela labanye babheke phasa ngathi ukuthi bathunga iqathulo la bathandekayo lasifunda khona liBhayibheli livete amagama ukuthi kunesisekelo lesamiswa hallelujah now where we are reading the Bible says the foundation has been laid hallelujah so what matters ukuthi wakha kanjani kulesisekelo lesimisiwe bambani bathandekayo uma uke waba nenhlanhla yekubona abantu bakha indlu kwekala kwendiwa iland clearing kwesibili kuba nebantu abacelwako kwekuthi batawukumba ifoundation haleluya kulamalanga nje niphishanekile lapha esikolweni nibuthe matshe nilungisela kwakha sisekelo the foundation so nangabe nilungisela kwakha ifoundation ifakwe matshe ifakwe ingwali ifakwe konke labaqabaka ukuthi kungenta lendlu iqine kungayiqinisa lendlu so ke lale sifunda khona abazalwane umpostoli Paul ukhuluma lamagama uthi ke njengachwephesha wetekwakha uthi ke ngibhekile sisekelo kuthiwa ke umuntu akaqaphele ukuthi wakhe yelinto ushona umuntu akaqaphele kwekuthi wakha njani kulesisekelo Jesus ungive sake umuntu akaqaphele kwekuthi wakha njani ngoba bathandeka inzaba yefoundation kuze indlu iqine nakuqina ifoundation automatically tawuqina lendlu bakhona labakhako etukwalesekelo mane bakha nge-cheap material
bakhona labakhako kulesekelo mane bakha ngetinhlanga bakhona labakhako kulesekelo mane bakha ngemahafu bakha ngetingodo. Jesus. The foundation has been laid. Wakha kanjani? Uhlangene na Jesu but uphila kanjani? Ufikile evangelini but how is your life? Injani impilo yakho njengoba usevangelini? Ngaphosa ngaba ngumvangeli. Injani impilo yakho? Sibekiwe bathandekayo lesi ibazana ningiva mani sibekiwe lesekelo kokothwala manje njalo sekunikwe wena iassignment ukuthi wakhe ethi kwalesekelo. That's why impilo kunebantu labaphila impilo labangamiselwanga yona kunebantu labaphila impilo yalabanye abantu ngoba bakhele esekelweni lesikabi. Hallelujah. Hallelujah. Bakhona abantu bathandekayo labafikile etintweni but bakhanda ukuthi lesekelo labakhela kuso sikabi. Awudibuti ngani ukuthi imishado ihliphika kangaka kunema-divorce kangaka kude lokulungako nalolu ushadene nini sewuhliphikile. Ngiyakhumbula ngikhohlwa ngakhela labanye lekhadi ekhaya abakenzi kubhadala bayashada the following week nabakenza kushada nabakenza kushada kuphela 2 emaviki. Ngibathi imali yami kani kwentekani ngithi bangisendela inothi bathi sehlukana sibuya nje ngoshada sekude lo vela ukuthi atokhlesha lesikweleti ngoba nakacabanga lo sisi ngale sikweleti ucabanga ukuthi umshado uhliphikile. Bayayakha abantu imishado but on the wrong foundation. Kunalabanye labakhele esekelweni semanga, kunalabanye labakhele esekelweni se-fake life, kunalabanye labakhele esekelweni sekungaphile kukhanyeni. Yonke impilo yakhe emakhwakhe sisekelo lakhe kuso. Ngoba nawuphila ibazalwane nawuphila ebumnyameni ngekwendeke bese kuthi uphile ekukhanyeni nawakhele ebumnyameni vele nakukhula kawukhula nebumnyama. Jesus. Wakhe kanjani buta makhelwane kwekuthi wakhe kanjani? Buta makhelwane ukuthi wakhe kanjani? Hallelujah. Labanye bakhona bathi basesekelweni lesirong. Ake ngibekisele ngemuntu owethwele, umuntu owethwele noma ngakhe ama structures, noma ngahamba ngetimoto elisembili nakafa kuhamba konke. Niyamangala nimangale nelihulumba bekalakhile waze kwafayina nikhanza kune crack lengeke isivaleke. Because isekelo abe akhe kuso sasingasiso lesimiso enkresto. Kunabo makoti labakhona la yebo bakhona but basesekelweni lesikabi. Kunabantu abashana bakhona la bakhona Jesu but isekelo labakhe kuso sikabi. Wakhele kuphi wena? Simile lesekelo leso. IBhayibheli lithi khaya sineluphawu loluthi inkosi yabati lababayi. Ngoba ebazalwane ngoba umuntu loku wrong foundation asenantshela ifihlo umuntu loku wrong foundation khaya noma ngakhumasta libasuye but nangabe sekelo lakhe kuso sikabi utsashaya tilima abavuke emfaneni abuya khendese netilimi abuya akhende abuya khona emfaneni ngoba wakhele esekelweni lesikabi. Noma dale yakhele sona sikabi ithi lishaya lihubo ilishaya nayisuka bayiko ifasi isuke ehube leni wakhele esekelweni lesikabi. Hallelujah. Hallelujah. Yeva lo ngathi angiva kodwa khona bangiva. The foundation matters the most. Jesus. Wakhe kanjani? Wakhele kuphi?
labanye foundation kunekusana storeroom nje kwavela kurong ukuthi ku foundation sithini sekuqala sivele siphumele ngaphandle athi le foundation ayikayipass ayikaqini le foundation that's why kuvele ama cracks. The foundation has been laid. Hallelujah. Wakha kanjani? Wakha kanjani? Wakha kanjani? Seweva simile leseke. Wena unikwe i-opportunity ukuthi akha. Katsela verse standards. Nibheka mina bazalwane nibheka mina Sunday school nekele siphethe abantu abami. Umuntu angakha etikwalesisekelo. Bazalwane kuyi-assignment kuwonke ukuthi ungakha etikwalesisekelo. Ngegolide. Wow. Noma Ungakha ngeligolide noma ngesiliva. Noma ngematshe ladule kakhulu. Noma wakhe ngematshe ladule kakhulu. Noma ngetigodlo. Futhi ungakha nangetigodlo. Noma ngetshani. Futhi ungakha nangetshani. Noma ngetinhlanga. Labanye bakha nangetinhlanga. Kepha umsebenzi walowo naloyo uyawuvela ebaleni ngoba ilanga lenkosi liyawuhlakala. Nayike inkinga lenkulu lekhona bazalwane. Bhekani mina ningibukela. Ningibukela. Ningibheke bazalwane, ngibheke. Bukani mina. Bhekani mina. Umuntu angakha la kulesisekelo lesi. Ungakha ngeligolide. Ungakha nangematshe ladule kakhulu. Labanye bayakha nangeshana. Labanye bayakha nangetinhlanga. Labanye bayakha nangetingodo. Nayike inkinga lekule khona bazalwane. Kunelanga lelukhulu lelitaba. Kunelanga lelikhulu lelitaba. Lokuthi wakhe kanjani? Uke wabona ema-callbox. Le callbox na ulubuka la ngaphandle ngathi liqinile ngithi. But walithatha walifaka emandini kwendekani. Liyabhidlika. Kunebantu labakhe kanjalo kulesisekelo. Bhekani mina. Kunebantu labakhe kanjalo kulesisekelo. Jesus. Bakhe ngetinto letiphelayo. Babona abantu kulamalanga babambeke. Babona bani banemagama ladulile inkinga sisekelo. Hallelujah. Awukaze wakhutha umuntu wathi nomkhutha athi angeke ngitshelwe ngibani mina. Akusiko ukuthi akatshelwa ngibani inkinga sisekelo lakhele kuso. Jesus. Phela wena sewuyakholwa wena nasewukholwa wena njena wena angeke ngive ngawe mina yena bazalwane hayi ukuthi vele ukanjena kasiki kanjena ngulesisekelo lakhele kuso. Hallelujah. Labanye impilo yabo ingemanga nje. Amen. Lomnye impilo yakhe ingemanga. Sebenzisa khona uphile manga nje. Amen. Ngiyangibona nje mina ngilihlata mina. Ngathi ngikerefa kahle ngibe mhlophe ngibe right. The day kuyophela kwekutingerefa ngibuyela ku true self yami ngibawesa. Jesus. Kunebanye bazasengino nje angazi nababona abantu labasha. Angazi nababona abantu labasha labaphile i-fake life. Nakatophuma aye partyini. Fanele aboleke icingo. Ngiboleke imbahla.
ukuze atobamba ama levels. Nake fika lena uvela bengiqhomile umntana nebantu wangala. Amen. Kuvakala yena kuba nguye yini inkinga bazalwane. Akusikwe ukuthi ku wrong la kwendako, ku wrong lesekelo lakhele kuso. Jesus. Awukaze wambona makoti bomaka, awukaze wambona makoti lothola indoda wathola umendo ngemuthi. Uyathi kwendekani ke lapho? Lempilo yakhe tithi noma tino sethi hamba kahle. Akakhohlwa lokuthi wakela ku. Sisekelo nje bazalwane. Amen. Ubona lithanza lisondo longene kulolisakala ngoba sengiyangitshela kumnanzi kwathi sisekelo. Hallelujah. Ngoba lamanye amapulpit sitawufaka ipulpit lelikhulu nje lana sengilibonile selidesignwe la. Amen. Sona lamanye amapulpit lesekelo sawo kwafakwa inhloko tebantu. Amen. Wakhele kanjani? Sibekiwe lesekelo bazalwane. Wena yakha la kuso. Owakhe edwale akasoze wajabhiswa. Kodwa lo wakhele kubantu bajabhisana. Lo wakhele into letiphelako, into temhlabathi yaphela. Kodwa lo wakhe edwaleni angeke azajabhiswa. Hallelujah. Nali lelidwala bazalwane. Lidwala lekwakhelwa kulo. Lelidwala leliwakhela kulo ubona ukuthi ekhaya kuyabhetha, but wakhele kulelidwala ubona ukuthi into ihambi kahle, uyibona indoda inyamalala kancane kancane, but wakhe la dwale ayibazalwane, wakhe la kulelidwala leli. Hallelujah. Ubona ukuthi uyabona manje abantu abami abasananzaba nami abasayingeni yami, but unamathele edwaleni. Unamathele edwaleni. Hallelujah. Aha, uhlale edwaleni ubenaye babe mntwana angayingeni inzaba yemntwana, angayingeni inzaba yakho, angayideki ekwenza umuntu aqhubeka kukhaphathe, but wakhe edwaleni. Hallelujah. Wakhe edwaleni tikolapsa tinto, wakhe edwaleni ubona ukuthi kude lokuhlanganako, wakhe edwaleni bakutshela bathi awuzame bantu kuyalamana some kancane kaNkulunkulu, but usikho santha usime edwaleni. Kulelidwala leli sakha kungathembisi bazalwane, sakha imali iphelele etandleni, uphathe ngiyibambile mosi, but iphele ungaboni ukuthi wenteni, but ungalikhohlwa lidwala, unamathele edwaleni. Jesus. Kulelidwala leli siphepha bazalwane, bakukhuluma left and right and center. Ubona ukuthi uyabona manje longqono ukuthi ngife, but lale lelidwala ukuthi uqethe impilo yakho. Amen. Lo wakhe edwaleni akanakunyakaziswa. Lo wakhe edwaleni akanakwehlulwa. Lo wakhe edwaleni akapheli amandla. Lo wakhe edwaleni noma Timothy ngamshaya, but akakhali njengomuntu ongenalithemba, but umlo wakhe edwaleni noma Timothy endleleni yakhe akamkhohlwa umhlengi wakhe. Jesus. Nali lelidwala abazalwane, wakha kanjani kuwo? Sasiyathandaza. Lo wakhile bazalwane, wakhe edwaleni. Lo wakhele kule nqaba le angeke anyakathiswe. Lo wakhele kule nqaba le angeke azashabhiswe. Lo wakhele kule nqaba le angeke aze eviswe naphawu. Shala mayana la basanto. Jesus. Yena baseneka phaya. Lo wakhe edwaleni akanakunyakaziswa.
Hallelujah. Kaphela kwekuthi wakha njani kuwe. Jesus. Akukhulume. Sesiyathanda. Kaphela ukuthi wakhe njani. Ake siweyiveni izandla abathandekayo. Yebo se. Ngibeka inhle. Kuthiwa ke lemisebenzi lebe solo sukwakha. Yabe sekuyathathwa kuyahlolwa. Ngoba liyeta lilangalela ukukhulu lekuhlola. Liyeva bomake. Liyeta uyabathemba. Liyeta lilangalela ukukhulu lekuhlola. Kwekuthi wakhe lobo ukwakhele la etikwa lesekelo. Beku permanent yini noma bekuma off cards. Nansi nceko lokho ngisene praise team nansi nceko yakho uthobile umoya su uthobile umoya bamake bazalo sithandaza ayi bazalo ngase ngisirious kakhulu nina naba serious kangaka bonini nifelwe ngibani lo wakhethwa le will never be shaken. Kesinye isikhathi noma afike emanyeva nangifunza la livula uNkulunkulu vete emakhama lithi kunendodza bekuthi wangibhenayo haleluya lithi iBhayibheli yahamba yaye tempelini yafike yabamba imbondo teladi lithi ke iBhayibheli kwathunyelwa legama kwathi wahamba nimbulale nake abantu imbide isakhona kumbulala ngaphandle singambulalele eLatin lithi iBhayibheli lendoda yaphendula yathi hambani nitshele inkosi kwekuthi angisuki la ngidawufela la sasifikile isikhathi thina wakha bathi noma bakutoba ngathi utayiyekela lento yakukholwa tithi noma tifika timo letingakususa endleleni noma tifika timo letingaqedza luhubo lakho noma tifika timo letingaqedza ukholo lwakho bathi uthi angiyindzawo ngidawufela la kumnanzi kufela enzaweni lekahle kumnanzi kufela enkosini kubhlungu ufa ufele emanyaleni kubhlungu ufa ufele tintweni letitemporary kubhlungu ufa ufele tintweni letiphelako bathi uthi ngidawufela la Jesus. kuthiwa bafike bambulala abambethe imbondo telilade wafele altareni kala ngimemethela God's kingdom praise maye ungaba kuhle noma sekwentekile konke setakhiwe tisekelo kulesinye isikhathi wakha kabi bathi ngoba namhla sewubonile bamba letimbondo uthi nangifele la kuyobe kuphelele mnanzi kufa fele enkosini ngoba ngihlale ngiva abantu bakhuluma bayathi lento yekufela enkosini athiwa ufele enkosini bazalwane akusiko lokuthi ufe uphakamise isandla athi ngiyamthanda Jesu bathi na ufele enkosini ula khona sekubita kuphila kwakho ikhona ioption yekumyekela Jesu uphile bathi uthi ngidawufela la cela ngimemethela namuhla angade emakhaya suka khona kwendekani bathi ake ngimemethela namhla egameni lika Jesu ngithi babusisiwe labafile bafele enkosini babusisiwe lababambako babambe timbondo noma sekubita kuphila kwabo bathi ngidawufela la angiyindzawo ngidawufela la lalela ticontent into letifika in your life tizabe ukukhwashisa hayi bazalwane ticontent imo letifika in your life tizame kushifta ifocus yakho bathi babusisiwe labafile bafele enkosini angiyindzawo ngidawufela lesinye isikhathi ungabona ngathi bonke abantu bayakujikela bathi ngicela ulwele into yinye ungasuki kuletimbondo taleliladi bamba leti mbondo
bese uthi nakubita kufa ngikahle ngifele la, nakubita kuphila ngikahle ngiphila la, nakubita kwehlukana nebantu bathi ngingahlukani nelivangeli lesiphambano. Koshanda rababo samando lobo saya ena samaya nasi sekelo wakhe njani siyakha bazalwane. Asinya isikhathi kuyendeka uthi uyakha kudlibike kimaya samaya kene kamandele bo samanto kuyendeka uthi uyakha kuhliphike kunaya labasanto bathi ngiyaphinza babusisiwe labavuma kufa bafele enkosini babusisiwe labatawubamba urabando rabo samanto helaba satamanto lobo saya Sineguyako kurabasante ayibona bakhona abantu abangakhatheka la yalabasanaya Thank you, Jesus. Let's give the Lord a hand of praise. Let's give the Lord a hand of praise. Sasiyathandaza. Ndawufela la angisuke la angisuke. Hallelujah. 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 Sasiyava. Bengithi ke bathandekayo yesuke iyakhwebuka lento lena. Bengithi ke kuyendeka sewakhi wakhe uthi na ufike eTulu ukhanze ukuthi kunelikona lelingakayibambi level kufuna ukuthi uqaleke phansi. Ngesinye isikhathi kuyendeka sewufikile enkosini ukhanze ukuthi kukhona la ungakakhi kahle khona. Wakhe kanjani? Wakhe njani? Uyafika khona enkosini uthi la sewufikile liphakame letibonza phakame letibonza bathi na ufike eTulu khanze ukuthi wakhe kabi khanze ukuthi wakhe kabi. Tshela makhelwane thane wakhe njani mbote ukuthi wakhe kanjani mbote ukuthi wakhe njani. Sesiyathandaza bazalwane, sesiyathandaza. Bekani mina bazalwane ngumntwana nje lwena yaMatimos wakhe njani
Hallelujah. Bekati mina bazalwane ngumfana Mosi lona Nehemati. Lendeka uthi sowakhile. Ukhanza ethi ufake kakhulu iplaster kule ring. Lendeka uthi sowakhile ludzilike libotha. Bese kubita athi kuqalelwe phasi. Kulolu hambo lokholo bazalwane. Silana nje sitoqalelwa phansi. Silana sitolungiswa. Silana sitolungiselelwa. Hallelujah. Manje leki kibamba ukuthi wakhe ethwaleni phakana kunyakaziswa. Kuyenteka sewakhile edwaleni. Tifike tihusuhusu tikuthi. Tibuka ukuthi uqinile yini edwaleni. Manje labanye labafikelwa tihusuhusu khaya bayaduba. Labanye labafikelwa tihusuhusu baphele amandla. Ngoba bazalwane tifika tihusuhusu atikutshela ukuthi sasiyena. Ubona tiqala ema behavior longakawadayeni. Ubona kuqala ungase kunenkinga nje manje. Yendeka na ungabula ka worship team uthi uyayiqala ingoma vele bakubuka. Wabathe uyampongoloza bakubuka. Hallelujah. Wabathe basobavale ema mic. Uyacheka ukuthi akhe kahle. Ngoba nathi fika tihusuhusu. Tihlola ukuthi wakhe njani. Ngoba lonke lukholwa uyeka makela. Lonke lukholwa liyahlolwa. Kwekuthi la edwaleni wakhe kanjani. Bafika ngokotshwala bakushele bakhombe emehlweni bathi lapha ekhaya siphumelele nginangogo nawo. Kuhloyi bayi bazalwane kuhlola wakhe kanjani. Kanti nebenithi kutaba mnanzi nenkosi. Kanti benithi kutaba sponge nenkosi. Bafike isisi uthi utimisele ngenkosi bathe madoda abantu aphelela phakalo sisiloya lo mfishanyana lapha eflatini ubathe njenganini kuhlolwa lento ekuwe kokuthi wakhele kahle yini edwaleni. Yathi nenhlanhla nisahlolwa ngekuhleshwa nisahlolwa ngekukhulunywa kabi thina sasifike nasezingeni letinyoka. Khona lo munye ushayela umkhokheli to-B. Uyamshayela phela ngikaniwe mina bazalwane kana nathi nina. Hallelujah. Yebo. Beba khona bokhaya ngaganwe embe kwabo la. Babuka ngiganwe embe kwabo. Hallelujah. Hallelujah. Bamani ke bazalwane ushayela ke umkhokheli to-B uthi ke manje utamkhona ndo babuyise ngani uthi uyathi ukuthi solo angiyitholi solo ngibase ngiyamgooglisha angiyitholi le source yale ministry yakhe nakubetha drop lo sisi uyashaya akashaya ngithi mina kusho bani kusho prophet bani oh okay khululeka vele ngeke sitholane ngoba sibambe network inye. Hallelujah. Baba bayihlola iyahlolwa lento yakho khaya ihlolwe sisi ukutakale ukuthi yini lele mdonsa ukuthi aye lapha nina nisho ukuthi vele sona ngibone ukuthi akayedwa kuhlolwa lento ukuthi wakhe kahle yini edwadeni.
Ngoba abantu bayaphutha abantu kuyibona into yaNkulunkulu. uNkulunkulu wena timanga lana nje kusetha kwendeka timanga la setha usukuma abantu uma wheelchair kude nokuthi uNkulunkulu batathi nyo lana ngakuthandaza umuntu ongakhulumi la akhuluma lo ngeve ngadlebeni eve ngiyanitshela mina ingaphuma ngathi niphuma la ingabe yatiwa imbava yonke ukuthi lapha vele lenyoka yakho nivele enda njalo uhlolwa lento ekube futhi nase bangasayihloli bazalwane ngizela nibokhala sisile lapha nakafakaza uthi bekuna Phenina naHana kwabita kwekuthi sivalwe sitalo saHana kuze kuhlolwe into ekuye kuthiwa ke lokho Phenina bekuhlela kumkhukuluta nje wena thina bafazi madoda ayi thina esazala azahlabela athi gabi umfazi ongazalanga athi uyothi wabona bebuhlungu nase ingahlolwa khaya into yakho hlolwa nje emsebenzini ukhanze isitulo sakhe staff sidle ngathi impuphu hlolwa lento lekuyo abanye ke lapho bathwala imkhono enhloko bayangiloya mina kanti uniketiwe amandla ekuba ngetulu kwakho konke khuluma wena uthi mina ngiprosperous angivaleke abanye ngathi nangibabuta la ukuthi bekushunyelwa ngani namhla babe lost in the sea yona Thomo is asumeni ngethi inyawo sitothandaza bazalwane asumeni ngethi inyawo sitothandaza thank you Holy Spirit uyasondla hasigcine umalusi uyasondla asi umalusi siyamazi uyasondla asigcine umalusi siyamazi uyasondla asigcine umalusi siyamazi uyasondla asigcine umalusi siyamazi uyasondla asigcine umalusi siyamazi uyasondla
Asivalele emehlo ethu bathandekayo. Ngathandaza yini nebantu labathi ufuna kwakhela edwaleni. Sana ukhona uveta sandla sakho saka right. Sitothandaza now. God bless you. God bless you. God bless you. Ngiyacela bathandeka unelonishwa njalo. Usuke nje la ukhona khona usonzele ngaphambili. Sitothandaza now. Bathi ngiyafuna kwakhela kuleli dwala. Sonzela ngaphambili sithothakaza. Nomnotho ngakhile edwaleni. Kodwa ngakheka. Usukela ukhona usondele kuya uNkulunkulu ubeke nje isandla ekwami usukela ukhona khona uyasondla asi khona nemole funa kwehliswa uNkulunkulu uthi ngale sandla nje wena uthathe katinto egameni lika Jesu ngathi ukuthi yini le millennial life but namhlanje na sonzela story release ela bra shaka kapata rata kato shata ela bra Ratakatosha la mahaya Ratakatosha Elabas Kataila Kapa Ratakatosha Tamaya Moenwele as we are laying hands take control Sumilatit Motabo as we are laying hands Sumilatit Motabo Mekamanika Shesu in the mighty name of Jesus Christ Danigonge Moenwele Shisagonge every work of the enemy, I paralyze it in the name of Jesus. As we are laying hands, take control, speaking spirit, in the mighty name of Jesus Christ. Take control, oh, Malus, Siamas. Hallelujah. Lakwala bagulayo abazalwana nabo bede ekhana santo. Elada bashaka. Lakwala bagulayo nabo bede egameni lika Jesu. Asiphakamise intanga tethu. Asiphakamise intanga tethu. Father, in the name of Jesus. Siyabonga uNkulunkulu wethu.
Siyabonga lo mzala wethu ensuku. Sawukhulumele baba emkhathini wethu. Amethela sibusiso sakho baba lesingayizeke. Etwa ngamunye nangamunye lokhona la. Egama lika Jesu Kristu waseNazaretha. I speak favor upon them. I speak life. I speak mercy. Anointing in the name of Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. 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 Siyambonga uNkulunkulu. Siyambonga uNkulunkulu bathandekayo.